Во 4 тетовски села е забрането консумирањето вода од водоводите, откако анализите покажале дека таа не ги исполнува условите за консумирање. Станува збор за населените места Мала и Голема Речица, Порој и Джепчиште. Оваа одлука дојде по последните анализи на Центарот за јавно здравје. Од комуналното претпријатие Шари објаснуваат дека овие 4 села не се снабдуваат од градскиот водовод на Тетово и дека одговорноста за снабдувањето и управувањето со водата е во надлежност на локалните структури. Сепак нагласуваат дека заштитата на здравјето на граѓаните останува нивна административна одговорност. Janë këto rrjete të ujësesit, janë rrjete që menaxhohen nga vetë bashkësitë lokale, por pasi që janë në fshatra në kompetencat e komunës, e kemi për obligim që edhe këto fshatra të mbikëqirim dhe t'u bëjmë analiza për ujin. Në këto 4 vend banime uji nuk klorifikohet, prandaj jemi të detyruar që të kryojmë një sistem klorifikimi që uji të jetë sa më i sigurt për pije për gjithë këto që të ardhë që jetojnë në këto vend banime. Јавното комунално претпријатие Шари известува дека забраната останува во сила до ново известување од надлежните институции, додека до жителите се упатува апел да не ја користат водата за пиење. Но во знак на револт и за да ја ублажи паниката кај жителите, председателот на локалната местна заедница Гајур Синани испи чаша вода пред камерите. Ju thoni se uji pihet. Po, ujti pihet edhe tash do ta pij ujti, nëse vdes do vdes unë i parë. Bismillah. Uji nuk ka problem për ujtin në Raqicë Madhe, për momentin nuk ka problem. Analizat do t'i presim ditën e havë. Kryesore do t'jemi edhe unë prezent. Se kom qenë kom bisedau, do jemi edhe unë prezent. Se bara bie mbi mu. Popullata, qytetarët frikën se ndodhin gosivar, edhe këtu frikën. Çdo kush i thirrën telefon, çka ka ujti, çka ka ujti. Ujti është i pastër si loti, mos t'ke ngele as pa kiç. Синани бара појаснување каде точно биле земени мострите, гарантирајќи дека водата во нивното село доаѓа од безбедни планински извори и дека квалитетот редовно се мери. Në momentin është 3 burime të ujtit, një burim është Kotrës Diellit, 110, një është te Aradinës ne folim është burim i ujit, edhe një e kemi direkt pi Kepik Gjidel, pi Gurzive, ujti. Ne e bëjmë analizë, kemi bërë çdo muaj, jo çdo javë, po si cilin muaj kemi pat analizë të ujtit, a është i prishëm as është, por për momentin ne nuk e dim ku kanë marrë për analizë, a Raqicë Madhe, a Raqicë Vogël, se dahen ujnajet, tash Tetova e merr një ujë, ku marrëm ne, edhe Tetova e merr qatë ujë, kemi di bazene me klor. Додека во главната мрежа на Тетово протекува 420 литри вода во секунда и контролите се вршат 5 пати неделно, управувањето со водата во руралните области останува жешка точка. Центарот за јавно здравје врши околу 400 анализи годишно во цело Тетово и неговите 99 села, бројка која често се смета за недоволна за да ги опфати селата кои самостојно управуваат со водата.